bavandimwe abadukurikirana hirya no hino turabaramukije ubundi tunabashimira ko tubana umunsi ku wundi mu biganiro. Reka turamutse abari mu Minembwe, abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Uyu ni umwanya wo kubashimira kuko iyo mutwandikira mugakora komenti natwe kugira ngo mubone kuko tubazirikana ni ngombwa ngo tubibashimire mubyumve. Hanyuma kuko bisanzwe twagize ibati yo kubona umuvugizi wa Twirwaneho mu ishami rya gisirikare benshi bazi kandi bakunda Rugabo Fidèle. Niwe tugira ngo tubane mu makuru y'uyu munsi, aho kuri social media hagiye havugwa ibintu byinshi. Ni muri cyo nako niyo ntego yatuzinduye yo kugira ngo tuze kuganira ku bintu bivugwa ari none ari indi minsi. Turaza kumubaza ibibazo byinshi, rero turabaretse kubana natwe. Hanyuma afande tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Mwaba mwabyutse gute mu karere, umutekano wifashe gute? Minembwe, reka tubanze dusuhuza abadukurikira ariko aho muri hose bo barabari muri Minembwe abenshi nabonaga bazakurikira cyane, ubu basigaye badukurikirana gatanu kuri gatanu bakurikira bo barabari ahandi benshi bakurikira media za hano mu Minembwe hagati zimizo ziri ahangaha byenda baraza kwivuga bonyine. Turabasuhuje tubabwira ko ari amahoro. Minembwe twabyutse kuko mubizi, hari habyutse hari agahenge gato k'izuba ryatse hameze neza, ariko nanone ntiyabura ibibazo hirya no hino. Ibyo ngibyo ni ibikunze kuba ku baturage ba Minembwe, cyane cyane ko muzi kuko leta yari ikwiriye kutubera umubyeyi, yatubereye umwicanyi, yatubereye uwo kutwica, kudusenyera, kudusahura, kudukorera byose. Umugambi uracyari wa wundi, nubwo twabashije kumwirukana tukamukura muri Minembwe, ariko aracyakomeje umugambi. Twagiye tubivuga inshuro nyinshi kuko ari mu maxe menshi hose arimo ategura kuza kutugabaho ibitero, tukaba rero turaho tubyiteguye ko bizoza bimeze kose tuzohangana nabyo. Hanyuma ukaba uvuze kuko akarere kari gafite agahenge, ariko nanone ni nkaho hari icyaje guhinduka. Ibitero bisanzwe n'ubundi zugarije akarere, iho byaba byifashe gute? Ubusanzwe habyutse hameze neza, ariko murabizi kuko gutangira iki cyumweru cyose gishize, uno munsi tugeze ku wa kane, ariko gutangira mu cyumweru gishize kugeza ku munsi wa none nta munsi n'umwe twigeze tubura ibitero. Ni ukuvuga ngo ibitero byakomeje biza. Murabizi kuko babanje kugaba ibitero uruhande rwa Rugezi, bararwana za Nyakirango, umwanzi bamusubiza inyuma ngo buce. Umwanzi agaba ibitero kuri Nyaruhinga aho yakoresheje ndetse za drone. Nyuma yaho arasura arongera agaba ibitero byo ku butaka, nyuma agaba kuri Mukoko, nyuma agaba kuri Poezero, ndetse inshuro zije kugera kuri 3 n'ahandi henshi. Ariko kugeza uno munsi nuko n'ubundi ibitero byasubiye kuzukira kuri Nyaruhinga byinshi, humvikanye amabomba menshi no kuri Poezero, mu gihe no mu kanya gatoya amabomba arimo avuga. Nicyo gituma tuvuga ko muri Minembwe gusa hari icyo dukomeza twisegura, nuko nubwo ibyo bitero bihari, nanone ntabwo bimeze nk'uko byari bimeze mbere y'uko byarazaga bigaterwa muri centre ya Minembwe, bikaraswa irundu, bikaraswa mu bidego za Karingi, muri iriya mihana yose iri muri periferi ya centre. Ariko kuri none alisite abaturage hariho abahinga, abaja mu byabo, ariko nubwo bumvira kandi amabombe iriya kure. Gusa icyo tuvuga ni gukomeza twamagana leta ya Kinshasa n'iyo Burundi zifatikanyije hamwe kugira ngo zikomeze zisenya abantu, ariko zitera ayo mabombe, ariko drone ziguma ziflying over mu kirere cya Minembwe n'ibindi byose n'ibitero mwagiye mwumva ko bakundondoho bazagipupu n'ahandi hose. Ni ukuvuga ngo umwanzi ya gahunda yo gukomeza kurwana cyane cyane atera imihana y'abaturage no kubanyaga no kubambura ibyabo iracyari yayindi. Gusa igihari ni uko ingabo zacu zibikomeje zihagaze neza, kandi intego yabo nta yindi niyo kurinda abaturage n'ibintu byabo. Rero izo gahunda zose zirakomeje. Urakoze cyane. Hanyuma twinjira mu kiganiro, ku munsi w'ejo hagiye havugwa kuko General ashobora kuba yagarutse mu Minembwe, ariko nanone ku marezo sosiyo bamwe bagenda bavuga ngo ntawagarutse, ni ibinyoma, ndetse wanabikozeho Twitter ati General ashobora kuba akiririya, ndetse mugabo bagashaka gushyiramo n'andi magambo ko ashobora kuba afunze. Niki watubwira kuri icyo kintu? Reka tubaheze Paul abo bose, yewe niko nza mbabwira, iyo
umuntu afite ikintu yifuza ntakigereho burya aba yaferinze muri proje yiwe. Fande yari yagiye mu kazi kuko twabivuze mu biganiro bishize, kandi akazi ntaho atagakorera. Tubwire kuko bariya bose bavuga ibyo ntabwo bashinzwe kumutegeka agomba kuja gukorera, yuko akazi kiwe yogakorera aho yumva ari ngombwa kuhakorera. Yagakorera muri Minembwe inshuro nyinshi, kuba yaragiye akanagukorera agomba agakorera Bukavu n'ibisanzwe, nta gitangaza, nta gikomeye. Izo eneo zose ni izacu twafashe kandi twazifatishije umututu. Tumaze ariko n'imisire bakoresheje twarababwiye ubushize, tubabwira kuko hari ingabo nyinshi zituruka za Kirembwe zazamutse zigabura mu bice bibiri, zimwe zerekeza Urubenge zishaka gufunga uruhande rwa Kabanju, izindi zerekeza Nyabibuye zakomeje ziza kugira ngo zizatere za Gahwera n'uruhande rwa za Mikeke. Abo ngabo barimo amabatayo y'intera hamwe, birashoboka kuko abo ngabo aribo bazanye ibyo bikoresho, yuko indege yari isanzwe zenda inyura muri kariya karere munsi yabonaga umwanya igatambuka. Yari ico twababwira nuko ari misiri yavaga ku butaka ibashije kuhanyura. Urakoze. Hanyuma tugana ku musozo, muhora musaba kuko leta yareka ibitero cyangwa se ikorosha intambara mukaja mu biganiro bishaka amahoro, ariko nanone ibitero byakomeje kuba byinshi. Mbihuza n'ijambo Colonel Kamasa yavuze ejo bundi, aravuga ngo nibikomeza gutyo nk'abigwanaho bizoba ngombwa kuko mureyajire namwe mu mbaraga zanyu. Nanone ibi bitero byose kukuraswa kw'indege yari igemuriye abaturage k'igisirikare mwabyakiriye gute? Birababaje, nta muntu n'umwe ushobora kuba atababajwe n'ibyabaye, yuko iriya ni indege y'abaturage kandi ko yari ifite icyo igomba gufasha abaturage ba Minembwe, byari kuba bidufitiye inyungu twese, kubera kuko abaturage iyo bamerewe neza twebwe niyo objectif yacu. Byatubabaje, icyo nicyo cya mbere. Ikindi kiri bukomeze ni uko twebwe twari twubahirije iyi CCLF, tuceceka duhagarara mu birindiro byacu. Ntabwo kuba twaravuye aha ngo tugende tugere Ifizi cyangwa Baraka kivyane no kudutwara iminsi irenga 2 yuko umwanzi yari yamaze gucika intege aha yirukanka, ariko twahagarariye aho twari tugeze kugeza none ubu ngubu karasura kongera guconcentratinga gusubira kugaruka kuza kudutera mu birindiro byacu. Twebwe ico twababwira niki, twubahirije ivyavuzwe n'ivyasi, ariko nibakomeza baducokoza tuzokomeza twirwanaho n'ibyo by'ibindi bibakoze, ko turabwira amahanga kugira ngo abanze yumve. Dukeneye kugira duhaguruke none bavuge ati no bari barurayeho. Icyo tubabwira no kubabwira kuko nibakomeza biraba ngombwa kuko tubakuraho. Ejo bundi twabakuye Marimba, twabakuye Ruhuha, twabakuye Rubarati, kubera yuko bari baje gutera abaturage ba Muramza na Kanogo. Tidushobora kubyemera kuko abaturage bacu bazongera gusubira guterwa muri buriya buryo. Mu gihe rero bazokomeza badutera bizoba ngombwa ko tubakuraho na hariya. Ubwo nyine abanyabuvira mwabibonye ko bafite ubwoba, bahumure ingabo zacu zabicanye, nibinaba ngombwa tuzaza, yuko aho turi ubu nyine turashobora gutera bombe ikagwa hariya, ariko ntitwabikora yuko tuzi yuko ari mu baturage. Ico tubwira leta ni ihagarike kandi nikomeza icokoza iby'ukuri. Ntabwo ntekereza kuko tuzokomeza turebera, bizaba ngombwa kuko tugomba kurindira umutekano wacu kure. Turibuka yuko na coordinateur wacu Colonel Nanga yabivuze ejo bundi yuko umutekano wa Minembwe ugomba kurindirwa kure. Ndagira ngo igihe kirashobora kuba ari iki. Urakoze Fande. Nanone niki wabwira abaturage ba Minembwe kubera yuko mabombe ari kumvikana hirya no hino, bijanye n'umutekano babwira iki? Abaturage ba Minembwe ni bahumure, nubwo biriya byose bikorwa nta gishasha gihari. Ndagira ngo bombe twabonye nishi zihagije, iyo zarushe zikaza zigwa ku santere ya Minembwe hano hagati, bombe zikagwa, za drone zikarasa, za Sukhoi zikarasa. Kuba bombe hayumvikanira kuri Poezero cyangwa muri Nyaruhinga, ndatekereza ko abaturage bacu bakomeye. Icyo twababwira niki, komeze mukomera mwihangana kandi mukomeza mwizera ingabo zanyu. Ingabo zacu zabiza M23 zabiza MRDP, abo bose barahagaze, ntabwo barashimuka, nta nubwo baratetuka kuri ya ntego yabo yo kugira ngo babarinde. Rero abaturage ni muhumurike, biriya ntibibace indege. Kuba indege yatibutse ari byo mwari mutegereje, imwihangane, ariko bizaza, ntabwo bizohera gutya. Ibi ariya nabo sibo mana. Umugabo ngo yise umuhungu we aramubwira ngo sibo mana. Biriya bashobora kuba babikoze uno munsi baseka, ejo bakazarira igihe kirekire. Ibyo tubabwira ni ukubabwira kuko dushaka amahoro. Nibashaka amahoro nibareke intambara. Intambara ntiza yubakira senya. Ibyo bashobora kubyishimira uno munsi babyina hejuru y'imibyimba y'abariya abantu baguye hariya, babyina hejuru y'ivyuma by'indege bakumva kuko ari ryo herezo. Ibyo ngibyo ntaco bitwaye. Hano Minembwe hazogwa indege zizazitsimburana, zimwe ziri hejuru izindi ziri hasi. Ibyo ngibyo tubibasezeranyije kuko bizobejo bundi, kandi abo ngabo bazobahe babirebesha amaso badafite nico babikoraho. Ico twababwira nibihangane kandi tubahaye pole, ariko kandi nta nubwo ari iherezo ry'isi. Ntabwo
is not the end of the party. Abantu bumve kuko isi tarangiye ngo twama tugumva kuko igitangaza cyabaye turi mu mirwano turi mu ntambara mugize ngo tugire gute bazavuga ngo ntawe usangira n'udakoramo nimba bahe barasaba karasa indege nta gitangaje yuko ejo bashobora kurira kuturusha cyo tubabwiye gusa ngo icyo dushaka ni amahoro. Urakoze cyane, reka turangize dushimira itangazamakuru rya Minembwe ndetse tunashimira na Colonel na Fande Fidel ku mwanya watanze uganiriza inshuti n'abavandimwe bari hirya no hino ndetse cyane cyane n'ababazwa n'akarengane abaturage ba Minembwe banyuramo. Ariko nanone nk'abaturage basaba MRDP kuko duhora tubivuga kuko niwo muryango basigaranye wonyine boririra wotura agahinda kabo ko bagomba gukomeza kwita ku mutekano wabo kuko nicyo kizabashimisha. Urakoze cyane. Murakoze. Umutekano ibyo ni obvious, nta mpamvu izotuma tutazakomeza turinda umutekano. Ingabo zacu zihagaze neza nishizo kugira ngo agerageze gufunga barya rwana nabo. Murabizi yuko intambara tugize iminsi turimo twarwanye intambara yo kubutaka kugeza ubwo twirukanye umwanzi wese wari uri muri Minembwe. Ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi FARDC n'abazalendo barahunga. Ubu ngubu tuvugana n'ubwo ibyo byose byabaye nta gikuba cacitse yuko twabirukanye ku manywa y'hangu bagenda amajoro imvura izibanyagira. Iyo ni intambara y'uburyo bumwe. Intambara yindi niyo gutekereza bakavuga ati no bariya abaturage n'abariya abantu batuye hariya tubafungiye amayira tukareba ubundi buryo barashobora kugeraho bakarwana na ziriya munition ibikoresho bya gisirikare bigashira kugeza igihe cyo kubatsinda. Ubwo ni uburyo bundi bwo kurwana. Hariho uburyo bwo kwicisha abantu inzara. Niyo mpamvu yari yarabaye ukabona za Mikenke Indondo ariho twari dusigaje honyine kuba twagira icyo twaronka byari byarafunzwe abaturage bakageza igihe batabona n'umunyu batabona n'isabune batabona n'amavuta. Iyo ni yindi nzira imwe yo kugira ngo bakomeze bica abantu muri Minembwe. Ukuvuga ngo uryo utazicwa n'isasu azicwe n'inzara, utazicwa n'inzara azicwe n'ingwara yuko nta miti ihari, utazicwa n'ibyo azicwe n'imbeho n'imvura yo kumyagira adafite inzu. Ibyo byose rero ni bimwe muri strategy umwanzi akoresha kugira ngo akomeze yica abaturage. Rero kuba uno munsi twari twabonye uburyo indege ishobora kuva i Bukavu ikazana imiti ikazana ibyo kurya kuri aba baturage, bagomba gushaka uburyo bwose bwo kuyirasa kugira ngo n'ubundi abaturage bicwe na yanzara twavugaga. Rero nta wundi umugambi ni wa wundi. Ibomba ntaho ritandukanye no kukwicisha inzara, ibomba ntaho ritandukanye no kukwica n'ingwara wari ukwiye kuba wabonye paracetamol yo kunywa warwaye umutwe ariko ukayibura wa mutwe ukakwica. Ntaho bitaniye no kuba umwana w'uruhinja yavutse none bakananirwa kugira ngo bamurinde tetanus bamurinde ziriya ngwara zose za polio n'izindi. Ibyo zose ahubwo bakagira gute bagafunga ya miti kugira ngo itaza atabona vaccine. Nimba ibyo zose biri aho ngaho no kugira ngo bagire gute bice abantu baturage. Iyo ni inzira imwe n'ibyo ngibyo bakoze ico bigamije no kugira ngo abaturage ba Minembwe bakomeze bafungirwa ntibagire ico boronka bo abaturage bo abasirikare. Ariko ico tubabwira Sibomana arabizi ko twabakuye za Masango, twabakuye za Marimba, twabakuye za Ruhuha, twabakuye za Rubarati. Ubu ngubu kariya karere ko karagemba n'ahandi turashobora kuhagera. Tubabwire kuko ibi bihe biba mu gihe hariyo CSLF, ibiko biraba mu gihe bavuye Swiss mu mishikirano aho bumvikanye kuko nta mirwano igomba kuba. Ariko kuva basinya nta n'umunsi barasinya kuvuga ngo twebwe dukomeza baguma duprovoka baguma dutera batwica noneho bagejeje naho bumva kuko abaturage bagomba gufungirwa n'iyo miti n'ibyo byo kurya ibyo byose ntibibagereho. Tubwire leta ya Kinshasa na leta y'u Burundi zikomeje uwo mugambi wabo mubi kuko zigomba kuwuhagarika. Twebwe nta kindi tuvuga amahoro. Dukeneye amahoro, nibareke abaturage baramutse ibyo bakeneye yuko n'uburenganzira bwabo. Bakeneye kurwana natwe nibagende baje ku butaka, infanteri irahari, twabatsinze duhari, tudafite indege tudafite byose. Rero nibaze ariko bareke kwicisha abaturage inzara n'ibindi byose. Nta kindi bagamije nico. Fande muvuze neza, ariko hirya y'ejo ndibaza kuwa mbere no kuwa kabiri hano hari ingabo z'amahanga ziharanira kubanisha abantu amahoro, ariko uyu munsi indege ikaba yarashwe. Iki kintu Fande mwakivugaho iki? Twarabivuze ku banyamakuru batandukanye. Murabizi nyine yuko twari dufite abashitsi baje inshuro zibiri, indege zibiri za helicopter za Monisco za transport zatwaraga abantu ba EGVN. Rero iriya mechanisme conjoint ya verification ya CSLF niyo yashizweho kugira ngo ikurikirane agahenge kuko kagomba kubahirizwa ku mpande zombi.
biratangaje iyo ubona yuko iyo timu iza mu Minembwe igashikira ku mabombe, igashika isanga kuri Poezero twatewe, igashika isanga muri Nyaruhinga twatewe, dore irahavuye uno munsi ni ku munsi wa 4. Baramara n'iminsi irenga 2-3 bavuye muri Minembwe, barasha indege ihayizana ibintu by'abaturage. Ibyo dukomeza tuvuga n'ibyo ngibyo, ni ukuvuga ngo leta regime ya Kinshasa n'iy'u Burundi bafatikanyije n'abariya bose bo babaza abazalendo bo baba mercenaires, nta mugambi nta n'ubushake bwo kugira ngo intambara zihagarare. Icyo dushaka ni iki? Intambara nihagarare mu buryo bwumvikanweho, nimbe bavyumvikanye kuko tugomba guhagarika intambara, nizihagarare abantu nibakora imirimo yabo. Ubu ko turageza mu kwezi k'8 kwezi k'9 kuratangira ejo bundi, abana bategerezwa kuja ku ishuri. Reba ibirimo biba, icyari gikwiriye kuba nuko ino ndege yari ikwiriye kubizanya amakayi n'amakaramu y'abana. Ubu ngubu ivyo bibazo byose bigiye guhagarara. Dukomeze tubabwira kuko ibyo bahe bakora nta bushake babifitiye, bashaka intambara ngo tuyikomeze, kandi bazi yuko intambara bayitsinzwe. Barabizi, twabivuze inshuro nyinshi bamaze gutsindwa kangahe. N'ubu ngubu baratsinzwe muri Minembwe, ariko umujinya wo gutsindwa n'agahinda bafite mu mitima yabo, bakumva kuko bokwangiriza biriya bindi byose bisigaye. Katubabwire kuko indege ntabwo ari igitangaza, ntabwo ari gufata igihugu. Yego mwononye indege ubwayo, yewe n'abantu batakarijeho ubuzima, ariko tubabwire kuko ntaho mwafasha, nta n'akantu kamwe, nta ni santimetre n'imwe. Rero icyo twababwira, twe dukeneye amahoro, dushaka kuko nabiriya bintu bigomba kuvugwa. Communauté internationale yaracecetse, abantu barapfa mu Minembwe bagaceceka, abantu bakicwa bagaceceka, n'abandi inzara ikabica za pamu zikicara ahangaha ibyo kurya biborera mu masitore, imiti kiraborera muri store za Croix Rouge. Abo bantu bose bazi yuko ibyo byose bikenewe muri Minembwe, abaturage babo bahangayitse. Ibo bavuze yuko atagiye gukaza kuko yafunzwe, twibaza ngo umufunzi wari we nditumumenye, bamenye kuko general afande general Sematama akuriye igisirikare cyose cya MRDP twirwaneho, icyo twita FRP. No kuvuga ngo niwe chef d'état major general uzireba izo ngabo zose, ni nawe vice president wa MRDP. Rero kumva ngo bamuhamagaye bamufunze bande d'abord, ninde umugenga, ninde aheza raporo kugira ngo bumve kuko agomba guhaguruka akaja hariya yagera hariya bagafata bagaterera muri prison. Ntabwo ari umuntu upfa gufata no gutereramo. Rero akazi yaragakoze mu gihe yagombaga kugakora, ararangiza. Ku munsi w'ejo nje nyine tumaze kumwagira ku kibuga c'indege yashitse muri Minembwe, niyo edikota yiwe nkuru, niyo muri eta majoro yiwe, niho yasize ingabo ze hariya. Hari akazi gusa yagiyemo, yari afite amanama, yari afite abo bagomba kubonana, abanyepolitike bacu niho batuye, komite executive nihiba, niho abantu bose bahurira byoroshe. Rero nta gitangaza, nta n'ingiko bacacitse. Rero nibareke kuza bagenda ngo bikirigite baseke bavuga ibyo bumva bashaka. Yaraje arahuruka amahoro, ari hano, ari muri Minembwe, yewe sinakera muzomubona harimo atambuka cyangwa aganira n'abaturage, akaba yaraje. Hari abo twabonye benshi bamushiraho umusaraba, bamwifuriza gupfa, bavuga yuko afunze. Ntagera mwaramubonye ku mahoteli meza. Hari umuntu wari wafungirwa hariya, nagira ngo abafunzwe Kinshasa na Ndoro barya mwafungishije, muzi uko byabagendeye. N'ubwo benshi barimo kuhagwa, arahari, aratuje, ameze neza, ubu yarahurutse mu ngabo ze. Ntabwo ari igitabo, hari ibintu abantu basigaye bashaka kugira ngo bitiranye. Umuntu gupfa ntabwo tuzohora muri ino si, tuzopfa. Ni obvious kugira mu gitondo abantu bashiraho communique bavuga yuko yapfuye. Nta gitangaje rwabona apfuye ejo mu gitondo bakavuga ati twari kumwe mu kiganiro ariko yapfuye. Ubwo se kugira ngo abari bo badutangariza, nibo bamufiteho uruhari runini, nibo bamukunze se cyane yuko bamubabaye, abo bose se abamubabara ahubwo nabamwifuriza ubwo rupfu. Rero icyo tubwira abantu, fande wacu ameze neza, arakomeye, yarahurutse, nabo bari bajanye na delegation yiwe yose babashije gushaka mu Minembwe amahoro. Urakoze cyane. Hanyuma nanone abantu bakibaza bati ese iyo bavuga ayo majambo baba bifuza iki, cyangwa se mu gihe hobaho n'iryo fungwa babona ari iki bogeraho mu gihe n'inda habaye icyo bifuza? Bariya ndibaza kuko no gushinyagura ku bwabo nivyo bifuza, kandi umuntu kwifuza ntiwamubuza kwifuza icyo ashaka. Ntabwo babe bavuga ngo yafunzwe yuko bababaye, ahubwo babe bagira ngo bashakishe bumve kuko ari byo babona uburyo bari bushinyagure. Ariko si ukumubabara ngo bavuge ati uko yoba afungiwe iki. Afande n'uwo gufungwa ni hafi imyaka, umwaka n'igice urenga, ataryama, adasinzira, arara ari kuri telefone, arara ari kucomba yakomandinga izi ntambara zose. Nibi byabaye umwanzi akaza akagera hano akazunguruka Minembwe yose, n'uwo gufungwa cyangwa n'uwo gushimira. Abantu ndatekereza kuko abantu basigaye batekereza gutandukanye cyane cyane kubera kuko ari byo byifuzo byabo. Murabizi kuko twapfushije afande wacu,
kuba yarapfuye rero bifuza kuko n'uyu nguyu yapfa, bifuza kuko MRDP yashira, bifuza yuko abaturage ba Minembwe bapfa, bifuza yuko abantu bahunga, basenya, bavaho, Minembwe ikibagirana. Ivyo nivyo barimo. Ubushize bavuga yuko FARDC ifata Minembwe, bari bamaze gukatisha amatike bavuga yuko bashaka kuza mu Minembwe kugira abashinyagura abanyamurenge babakore kwitama. Ivyo ngivyo nivyo bashaka, nta wundi mugambi wabo, nta ciza batwifuriza, nta byiza bamwifuriza, ahubwo kwari ukugira ngo bumve yuko nyine yoba yafunzwe, bakunde babyine bihereze fanta. Katubabwire kuko amaso yanyu azahera mu kirere. Yego Fande, bakoze. Sinzi rero bakomeje uvuga ko hari ibitagenda nyine mu gitondo, hari izo wavuze bijanye nyine n'umutekano hariya ku nkengero za Mukoko na za Nyarwinga, ariko nanone hari amakuru avuga ko hari indege ishobora kuba yahiye. Sinzi bakomeje babivuga no ku marezo sosiyo, sinzi rero icyo ugezaho. Okay, twabyanditse ku ma X, twatanze za message ndetse n'abantu benshi turashobora kuba hari n'abandi banyamakuru twabashije kuvugana nabo. Dufite indege ya gisivile itari y'abasirikari yarizanye imiti, yarizanye ibyo kurya mu Minembwe kugira ngo ifashe abaturage bakuwe mu byabo n'intambara. Kuba yarije mu Minembwe ivuye i Bukavu ni muri eneo zacu zose, ariko nanone dufite eneo zimwe indege ishobora kunyura mu kirere gikontororwa hasi, gikontororwa n'umwanzi. Rero indege yaje muri iki gitondo hageze 2:45 yari hafi itangiye kumanuka kugira ngo ize kurandinga ku kabuga k'indege ka Minembwe, ibasha kuraswa n'umwanzi wari uri mu bikuba, indege igwa no mu mwanzi kugeza izi saha. Amakuru dufite nuko indege yaguye hasi icika mu bice bitatu, ariko byinshi byari birimo bigurumira umuriro. Tukaba duhaye pole abantu bose, harimo abaturage bagera kuri 4, kuvuga ngo harimo abapilote 2 hakabamo n'abandi baturage 2. Abo bose nabari baherekeje iyo miti n'ibyo byo kurya byari mu ndege. Twihanganisha abo bose, twihanganisha imiryango y'abapilote bacu bumvise kuko ari ngombwa, kuko bashobora kuza muri zone imeze gutya nubwo yari igoye, ariko kugira ngo batabara abaturage bacu. Twihanganisha imiryango y'abo baturage bandi nabo babuze ababo. Turi mu bihe by'intambara, ibihangano kuvuga ngo muba musana bashigikira leta kubizirimo ikorera abaturage bayo. Rero ibyo ngibyo byose turazamaganye. Nanone Fande, watubwira kuri iri jambo, ese ni impamvu ki twaguma kwakira delegation zituruka hirya no hino kandi ziza zishakira abaturage amahoro, ariko nanone bagira ino akaba ari ibitero byiyongeranya, byanagira naho inzira zigafungwa z'abaturage bashakiramo. Ese ni ngombwa kuvuga ngo tumwe twakereye ayo madelegation, cyangwa nanone twagenda tuzihakanira zikaguma iyo nzira? Reka tubwire abantu yuko nta kibazo twebwe dufite kuri delegation sibwo bwa mbere ziza. Murabizi kuko muri 2018, 2019, 20 hose hagiye haza delegation z'abantu bakomeye bagera hano mu Minembwe, barimo na ambassadeur wa Etazi. Buri ambassadeur wa Etazi ni abari president wa Etazi, zirimo ba chef d'état major general Mbala wenyine yageze hano, harimo ba general Tangufo, harimo aba ministre batagira uko bangana, abasenateri, abadepite n'abandi. Ibyo zose ntaco zatanze turabizi, ariko ntabwo bazotubwira ngo barashaka kutugana kugira ngo batugereho tubabwire ngo ya yuko twebwe duhora tuvuga ngo urya uwo ari we wese uvuga yuko ashaka amahoro turamwakira. Nabo bose baje bavuga yuko bakeneye amahoro, mu gihe bakirimo bavuga yuko bashaka amahoro, twebwe ntabwo twabangira kuza. Ariko tubabwira ikintu, nubwo muza nibakora akazi kabo. Bano bari baje IGVM nta kindi yari yazanywe no kuverifiya abashobora kugira gute kuviola ijya CSLF. Ariko bashetse bagera hano basanga amabomba karavuga, abantu ko bararaswa, twakomerekeje abasirikari kuri point 0. Izo ni evidence zigaragara. Twaberetse ibintu byose byagiye byangirika, amashuri, amakanisa, ibitaro, amazu y'abaturage yose yarashwe. Nibakora akazi kabo, nibabwira iyo leta ya Kinshasa niyo yadushoye intambara, leta ya Kinshasa niyo yayiturasa, leta ya Kinshasa niyo yarashe iyo ndege. Ariko rero ntabwo twavuga ngo reka delegation ireka kuza katubahagarike, no. Abahe babikora n'abahe bakomeza bazana ibyo bitero ni leta ya Kinshasa, ariko reka tubabatumeho yuko nibo bavugana nabo, ntibababwire kuko bagomba guhagarika ibitero mu baturage. Dukeneye kubaho, bano baturage ba Minembwe bakeneye kugira ngo bakore imirimo yabo ya buri munsi. Abana baje mu mashuri, abahinga bahinge, abacuruza bacuruze, baje kwivuza baje kwivuza. Iyi ndege bizenda yari kugenda ijanye n'abarwayi 5, 6 cyangwa 10 b'abaturage bagwariye hano mu Minembwe badafite imiti. Ariko ibyo byose ntibibaye, kuvuga ngo ni ya system, ni ya tactique yo kugira ngo bamara abantu abatishwe na bombe, nanone bazicwe n'indwara mu gihe bazoba ari nta miti mu Minembwe. Urakoze cyane Fande. Hanyuma hari abantu benshi bibwira kuko
muri iki kinyejana nta jenoside ishobora kuba, mwicara mubivuga umunsi ku wundi umunsi ku wundi, ariko kuri none indege imwe yari igemuriye abaturage irarashwe. Icyo kintu cyerekana iki, cyangwa se ni iyihe message wakura muri icyo kintu? Ndatekereza kuko abavuga jenoside ntizipfa kwemerwa mu gitondo. Jenoside yemerwa na ubundi iyo uri umunyembaraga urayivuga ikemerwa. Kugeza ubu nyine ku isi yose, isi y'abantu bapfa igitondo n'umugoroba, jenoside zimaze kwemerwa ni jenoside zibiri gusa: Holocaust y'abayahudi na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ntabwo ari ukuvuga ngo niho honyine hapfuye abantu. Za Serbia kugeza none baracareklama kugira ngo jenoside yabo yemerwe, kugeza none ntiremerwa. Ubwicanyi bwabereye za Sudani, Darfur, zarabaye, abantu barashimwe ibihumbi, baragerageje kugira ngo jenoside yemerwe, biranga. Iyo utari umunyembaraga nta jenoside yawe izayemerwa. Mu gihe tutararwanira kino gihugu ngo tugeze aho uriya mwanza iwe adashaka, kugira ngo n'amahanga turehe tuyemeze yuko dufite imbaraga, bamenye yuko ubu bwicanyi buhe bukorerwa iwacu bufite karagiteri yuzuye, bufite impamvu zibyemeza yuko ari jenoside 100%. Ariko bariya kubera koko batabishaka kandi bafite inyungu kuba dukorera jenoside, nibo bahaguruka akaba aribo baba ba mbere mu kudinahinga, bakavuga yuko nta jenoside yayikorerwa abaturage. Tituzi yuko abaturage baminembwe bakeneye yuko bose bazashira, hagasigara itabi, bakabona kwemera kuko ari byo. Ariko mu gihe twebwe twenyine tudafite imbaraga ngo turwanire kino gihugu, aka karere kacu n'ahandi, yewe tugitsindire, nta munsi n'umwe tuzovuga ijambo kugira ngo ryumvikane. Rero ubu n'ubwicanyi, yewe ni jenoside, yuko icyo batuziza ni ikigaragaza neza muri criteri 10 cyangwa steps 10 za jenoside, zose ziruzuye yuko duhe tuyikorerwa. Ariko se ninde uyivuga? Amahanga ari inyuma ko arahabwa ibirombe, ko barababwira ati mugende muje gucukura mu Rugezi, ko barababwira ngo mugende muje gucukura Rubaya, bakumva kuko nta kibazo bari abantu bashobora kubasacrifice bagapfa, ariko ibo bakagenda bakagera ku nyungu zabo. Cyo tubabwira, tuzakomeza turwana, tuzakomeza tuvuga, tuzirwanaho, tuzoceceka, tuzoreka ngo dutega amajosi gusa abaturage bacu bashire. Bizokunda kubaho kwacu nitwe twenyine tuzakwishakira. Hanyuma iyi ndege yaba yarashwe n'iki? Ni drone, ni imbunda zo hasi, n'inda nk'abasirikare? Nanone abaturage baba bashaka kumenya. Indege yarashwe na misile ituruka ku butaka, iyo bita misile ya sol air, ni ukuvuga ngo iva ku butaka ikaja hejuru, ni imbunda barashe iturutse hasi, nta drone yabashe kuyirasa.